Talofa o Samoa le Samoa Entertainment TV mai fia ai si mai le whaafonga. E tātou tala toi Tuli loa ua whaamaonia le li ina whaolima ia ini tau le amai le nu o whenga i le safora i le taluai. Le tūlanga na o iailo na ainga e pe on tātou liputia mua tulwai asa o tea. O le sunga amaranata sione o le auwa auta. O la taitolus fulutau sanga le matua na ia tau i le Samoa Entertainment TV. O ia sa manua. Ai o le lato fale foi na afia i tau ai ngā maa. A o iei totonu le tina matua matamaitila i te toalua. Na afua ono le mango i autafa na tu e li i mai o whenga i le lato tāpenango le tua o i whanua. U wha mao ni el whamsinonga e lata i le lusa fulu aingo le auwa o lo o lalai. Na pa u le mango ma afia i le fale ilan whamtalanga. O upu le lafo mai se tasi na i totonu le fale na afua i le fese ese a inga. Ai o moli maumara nata le tātou paanga o ia sa fasi se se. Ina uatali wane tu linga wale maual tangata na lafo ina upu i tau le a whenga. Na tau fo ia leo so maranata o sa pati i le tātou paanga. Paulif sosoani na avane leo e to ofa na iai lea taimi o le tupe lua lima tālae ave ailo na usol falmai. E whai al whatal noa ngal tātou paanga nei male ainga. Ai na oloi mata lava na talia ne aile tina matua. Sa iai le fale i le taimi o le fale tonu le sfrailo le vaya sa utea. Na tau ele komsina o leo na ua tātou fsiringia i le fale tonu lea. Ile nā taimi ele i o atu sa li poti le ofisa o leo i a whenga. Ai o le ase i silingia lea i tū. E o mai nei, ele i toe maua mai se taun ungo le nala asanga li komsina o mtanga ruenga. Mai lava le mta upule ua mae a le feilo a inga le mtanga ruenga o leo. Ma le pule ngā li i mawhai pule o le au waa. E pe on whalaula o whalawa i tele mai nei lo na ofisa. On whamtalanga mai le ofisa o leo o tawai. E tu sai o le mta upu i whiwesia i ngā tūpulanga talavo wā whenga ma le au waa ma le i ungal whamsinonga o whanua msuafa. E pe ona iei ngā ruenga sa amatalia mai whai ungal tausanga na te nei. O le sa vali a le mta ngā ruenga o leo i le lalofanga o le au waa. O le whatu mawina lea o le file mu. Ma le saunga le mu lau tele o tātou tangata. O le ofisa on tanga ringa sa taita i el komsina langolango ya le au sa lilo Norman Meni. Masui se ni o vainga ngā ringa so tau au ma le tunu le Community Engagement Unit. O te vanga Leilua sa whai masui o le fioanga e tali mai le sa vali on tanga ringa ma ia sau no fo il fata u o le fatu ma wina o le file mu ai o le saunga le mu o tangata uma. E ui ina ese ala alafanga ai o Samoa lava i tasi e tā waile maua peo le file mu. Whaafta iai le mtanga abengo leo lang o pule ngā lii i le tausea le file mu tono nu mala alafanga a wale ngā lue whaatasi mo se Samoa saunga le mu. Inisi o tala wa tolua i nei aso talo na si i le tau le unite i le whaune ngā tupe le Unit Trust of Samoa le utos. O le aso se fulo Januari lea ua whaamanuai le tā la fitu 5 sene le unite e tasi le sene. Le wasi ti ai mai le tau na iai taluai. E pe ona whainoa le whaamtalanga whaalawa i tele mai le Unit Trust of Samoa po le utos. O le whaaptu ngā tupe le utos e mō tangata o le tunu e inivesi ai ma mawai tupe tului i tausanga taitasi fua i le tele o na unite na totongi. Taiminei na le 5 unite o le paketi maulalo. Mō tangata whaato a amata ona tau sanga i inivesi la to tupe. Uta ua fo i le pulenga. E ono suia lava le taua le unite mai le taimi i le taimi. Ai wa amatai le tausanga nu olo whai le seitia leo le tasi le sene i le taua le unite tasi i le tā la fitu 5. E leo mama ina le malo Australia malo na sui i Samoa Emily Luck. Lana whaaftai whaaptoa mo le taimi na ngalue ai lo tātua tanu umai le masina o melu o lua tasi e o mai i le vai sonei. Sa ia toi whaamnatu mai le tele o ati nae, i le whaapaanga malo e lua i totonu o lona taimi whaawau, mai le silia le 5 se fulu tausanga ua tua nae. O nā ngālu ngapsosoani au fiai ati nae ngā tai whale malona saunga le mu, si o manga le lau whanua ma ati nae ia fio anga e o tangata tai tō tasi, na ia whaafta ia fo ia awanoa na ia maua, e so o tanga i le ati na ina o Samoa a o veai o iam tangata lue o lona malo i tātua tunu. Ai maisa le atoanga le ono sultau sanga o Samoa. Malona tuto tasi, sa a wai malona ainga le sauninga o tala whaasol pito, o tātua tunu.
Ai le si tio tūlanga tau leo ina o saunga le mua ngā tai whalu Pasifika, lea e au fia ai ma Samoa lo fsosani mai ai Australia. Ai le tali atu Australia ia fianga o Samoa le COVID-19, wha malo si au soifua malo loina ai o toe wha au la mainga o lona tamau ainga. O le whapaanga lea Samoa ma Australian wha lau lo ai li tusa o le tolu sulfitu tesi ma le 2 miliona tupe Australia mo le tosanga lua tasi. O Emily Luck, na suia le tasi fo komsina tamaitai o Australia i Samoa, le sunga Sarah Moriarty, talu mai le lua fesfulvalu lua tasi. O le whaftai whapitoa Miss Luck i le malo ma ona tangata nuu i le talia le leo ia malona ainga a o whianga iei malana misio nei Samoa. Talofa lava, o lo'u i noa o Emily Luck, ma o au o lea haikomasina o Osetalia I ine I Samoa. I'm here on the beautiful shores of Savea, a place my family and I have loved to visit during our time in Samoa. Savea, which means homeland in many places across the Pacific, is filled with rich oral traditions and legends that speak to ancient voyages across our shared oceans. It's here that I say goodbye to the beautiful people of Samoa as I conclude my time as High Commissioner, and I'd like to reflect on the triumphs we've shared together as well as the challenges. The COVID-19 pandemic presented significant challenges across the world. Australia stood with Samoa, delivering much-needed vaccines to help safeguard your vibrant communities. Prime Minister Fiume's visit to Australia, as well as the signing of our new bilateral partnership arrangement, Ole Fala Folasia Ilo Ta'ava, with Prime Minister Albanese, marked a new chapter in our two nations' deep and enduring partnership. In return, it was a pleasure to welcome Australian leaders to Samoa, further strengthening the bonds that spur our shared peace and prosperity, while celebrating the role we play as stewards of the Blue Pacific. I was honoured to be here to celebrate Samoa's 60th anniversary of independence last year, a time to reflect on your spirit and culture, while celebrating your leadership in the Pacific region and beyond. To mark the milestone, we presented artworks by Samoan and First Nation Australian artists to the Samoan government. The artwork spoke to the power of partnership and collaboration and what can be achieved when we work together. We have reshaped and grown our development program, establishing locally led partnerships driven by Samoa's priorities and aspirations. This includes a commitment to supporting Samoa's most vulnerable in support of opportunity and equality. We know climate change is the defining challenge of our times. To build resilience, we have been pleased to support community-led initiatives such as Manono and Apolima's Solar Light project. As a key partner with SPREP, it's been fantastic to see their work across a range of environmental priorities making an impact. Our security partnership continues to grow. As we look forward, the impending arrival of Nafanua 3 will support Samoa's efforts to protect and monitor your precious marine resources and respond to the impacts of transnational crime. Entering its 15th year, the Samoa-Australia Policing Partnership is supporting Samoa's preparations for hosting the Commonwealth Heads of Government meeting later this year. I've been blessed to share just a little of my own personal journey with that of Samoa's. I leave knowing that our friendship will continue to thrive, including under the leadership of my successor. I extend a heartfelt whawhataitele lava to my colleagues at the Australian High Commission, truly a wonderful cohort of professionals who have contributed to the success of Australia's partnership with Samoa. And to all the wonderful people we've met here in Samoa, whawhataitele lava for welcoming me and my family with such open arms. You're an inspiration, and we leave with lifelong memories and hearts full of love. In parting, I'm reminded that our strength lies in unity. When we work together, we lay the groundwork for a resilient and prosperous future, not only for Samoa and Australia, but for the Blue Pacific region. Soifua, Maia, Manuia. Lau Samoa Entertainment TV, mas whaopoponga tai au le alofo le atua, whasoifua ia.